odgovaramo na pitanja koja vas zanimaju o hipnoterapiji, terapiji i visoka svesnost. Naime, našla sam jednu Facebook grupu gde su ljudi debatovali značajno i vrlo duboko umno o raznim stvarima, o hipnoterapiji, o psihoterapiji, o raznim drugim metodama i ja sam ih pitala da mi postave neka pitanja koja ih najviše muče, najviše zanimaju o hipnoterapiji i evo izdvojila sam danas 3 pitanja koja bih voljela da zajedno prodiskutujemo. Dakle, prvo pitanje je da li se u hipnoterapiji spava? Jasan i glasan odgovor je ne, nikako. Nemojte nikad vidjeti kod hipnoterapeuta koji vam obećava da ćete lepo da spavate. Jako je važno da na hipnoterapiji budete budni. Važno je iz 2 razloga. Jedan je zato što tada vaš racionalni deo uma ima priliku da uči, odnosno sve ono što se dešava na podsvesnom nivou ima priliku da vidi, da svedoči tome i da izvede zaključke, što je jako važno za dalje neki proces promene u ponašanju koje želite da stvorite. A drugi deo je zato što hipnoterapija može da bude efikasna i uspešna samo ukoliko ste vi kao klijent u potpunoj kontroli nad situacijom, a to, složit ćete se, ne možete da budete ako spavate. Dakle, ljudi često misle da se na hipnoterapiji spava zato što ste u stvari u tom stanju hipnoze toliko opušteni i relaksirani da je to 1 ili 2 koraka od toga da zaspite. Ali vi nikada na terapiji ne zaspite, vi ste potpuno svesni svega što se dešava, potpuno budni, dobijete naravno i snimak ako želite da se posle podsjetite kako je sve to izgledalo, ali je jako važno da vi sve vreme komunicirate sa terapeutom, prenosite utiske, dešavanja koje imate u tom stanju opuštenosti, tako da za to morate da budete potpuno budni. Drugo pitanje koje je zanimalo ljude u ovoj grupi jeste kako uopšte izgleda jedna seansa na kojoj se koristi hipnoterapija. Odlično pitanje. Jedna terapija inače traje oko 90 minuta i ima nekoliko faza. Prva faza postoji samo na tom inicijalnom, odnosno prvom dolasku i to je faza gde se upoznajemo, gde kažete neku vašu kratku istoriju, šta vas muči, problemi koje ste imali, kako ste ih rešavali, da li ste ih rešavali i tako dalje. Onda popričamo o konkretnom razlogu vašeg dolaska i tu se često ispostavi da onaj inicijalni problem sa kojim ste došli je u stvari samo površinski problem, da postoji nešto ispod toga i onda se saglašavamo šta je to na čemu želite da radite, zajedno napravimo taj izbor i popričamo o tome koja je u stvari ta željena promena koju hoćete da dostignete. Recimo, ako ste došli zbog ostanka pušenja, prestanka pušenja, da li hoćete samo da smanjite broj cigareta koje pušite ili hoćete potpuno da prestanete da pušite. Ako ste došli zbog poboljšanja sna, da li želite da imate kvalitetniji san ili želite da odlazite na spavanje u određeno vreme i da se budite u određeno vreme prirodnim putem i tako dalje. Nakon toga, hipnoterapeut vam pomaže da uđete u stanje hipnoze tako što vas kroz razne tehnike opuštanja uvodi u stanje bez briga, u stanje u kojem imate pristup vašem podsvesnom umu. Zatim ide onaj aktivni deo, tu je u stvari faza u kojoj vi komunicirate vrlo aktivno sa terapeutom iz tog stanja proširene svesti, imate različite uvide, komunicirate s raznim delovima svoje ličnosti i čak stičete neke uvide iz te visoke perspektive, tako da čak neki doživlje koji ste ranije imali, neki razgovor, neka konverzacija, sada mogu da dobiju potpuno novu dimenziju. Kako se sad bližimo polako kraju seanse, imamo jednu fazu koja sumira ono što ste doživjeli kao promenu tokom same terapije, utvrđuje to, postavlja čak i neke možda ugovorene simbole, odnosno znake kako će se taj novi program koji postavljamo u buduće utvrđivati, jačati u vama kako bi garantovao stabilnu i sigurnu promenu koju želite. I onda izlazimo polako iz tog stanja opuštenosti, odnosno stanja hipnoze, proverimo da ste potpuno uzemljeni, da ste na normalnom nivou moždanih talasa, popričamo o tome kakvi su vam utisci i spremni ste da idete dalje. Ljudi pitaju često i da li odmah nakon terapije mogu da se vrate na posao, da rade, voze, apsolutno da, sačekate 2, 3, 5 minuta kao onako kada ste gledali dugo napolju, recimo u more ili se opuštali, pa sad nećete odmah da skočite i da trčite maraton, nego imate neku fazu prilagođavanja. Isto tako, dajte sebi 5-10 minuta posle terapije da se tek onda involvirate u neke intelektualno napornije aktivnosti.
Treće pitanje koje smo imali za danas jeste kakva je uopšte razlika između hipnoterapije i terapije visoka svesnost. Za vas kao klijenta najvažnija razlika je u tome što se kod hipnoterapije koristi stanje hipnoze, a kod stanja visoke svesnosti se koriste tehnike za opuštanje koje nisu hipnotičkog tipa. Da banalizujemo, u filmovima ste možda čuli onako odbrojavanje 10, 9, 8, 7 kada se ulazi u to stanje hipnoze. Kod terapije visoka svesnost nema toga, ali su efekti koji se postižu i kod jedne i kod druge metode stvarno gotovo isti. Terapiju visoka svesnost koristimo kod ljudi koji imaju neki ili lični odboj prema hipnozi ili imaju recimo situaciju da pripadaju nekoj religiji koja ne podržava ulazak u stanje hipnoze. Ako imate i vi neka pitanja koja se tiču hipnoterapije ili bilo koje druge terapije koju pruža ova naša institucija, slobodno nam pišite, zovite, biće nam drago ili da vam odgovorimo direktno ili da snimimo neki materijal koji objašnjava i drugima i razvejava sve dileme. Vidimo se.